你是录音je要打包。你是录音je要打包。Gua share rumah. You mean masa saya pergi camping ada tapau makanan tak? Okay tak? I ni baru practice tau. Sempat nak hafal sangat. Tapi you understand what I say kan? Okay lah. Okay lah. Ada tapau tak? Because you said macam kadang hujan ke apa kan? So maybe I think because we are all human. So you pun mesti ada hari malas you kan? Memang all the time kita tengok kat social media Derek masak sedap itu ni. Derek pernah tapau tak? Ada juga. Ada juga Grab pun pernah. Grab pun pernah. Tengok tempat. So, kadang-kadang kan I pergi camping kan. Kalau I pergi pagi. Okay. So by the time I sampai sana, I tahu by the time I set up tent semua, siap mungkin sudah pukul 2. Okay. Mesti lapar mah. Betul. So on the way, saya akan tapau makanan dulu, standby. So, kadang-kadang I masak, I buat video masak. Tak semestinya I sudah lapar. I buat konten dulu. Dan most of the time, apa yang you masak tu, you makan tak? I makan. Oh, you makan. You tak ada I tak tipu, I tak bazir. You makan. Tapi kadang-kadang I tak boleh habis, saya akan suruh kalau ada campsite owner yang I kenal ke apa. You offer them them. Tak habis sebab you masak tak sedap ke? Tak habis sebab you masak lebih? Kenyang. Portion tu, kalau you nak masak satu orang punya portion, kadang-kadang susah. Yes. So you akan extra buat lebih. Sebab kalau portion terlalu sekecil kan, masa you masak video tu tak cantik. Yes. So kadang-kadang kena buat portion, bigger portion. Bagi dekat campsite owner, ada tak pula situation yang you masa tu maybe makanan dah habis ke apa, orang yang bagi you makanan? Oh, banyak. Banyak? Especially when the first few months when I start camping kan. So masa tu I masak pun I lewat baru masak sebab tak ambil video. Okay. I paling-paling pun ambil gambar je masa tu. Okay, for yourself lah. For myself. Kadang-kadang I pukul 7-8 baru start nak masak. Tapi jiran-jiran semua sudah masak. Dia orang akan offer. Banyak dia orang offer portion mah. Barbecue ayam lah. Tak tahu sup tom yum ke apa. Banyak tau. So actually dekat campsite kan sebenarnya because I'm also a camper. Rasanya sepanjang kehidupan camping belum ada lagi kes kebuluran atau kelaparan. Tak pernah. Sebab memang there's always food kan? Yes. And sometimes bila you camping, there's always two type of person. Satu yang suka masak, maybe just like you suka masak. Because I also have orang yang masak pun ada different. Ada yang suka masak simple, ada yang suka masak memang macam kat rumah. Asam pedas, ikan siakap, 3 rasa pun ada juga. So orang yang masak ni ada banyak jenis. So they always share what they cook lah. Because orang yang masak, dia memang suka nak share makanan dia. Yes. So because kalau dia nak orang puji dia. Yes. Imagine I masak lepas tu I offer bagi you orang makan kan. Dan makan, sedap. You pun happy ya? You ada set halal dengan set tak halal? Yes. Okay.